College Bani Fibaro Station 4 kajing petip nam tak itu ki bukwa ban tap kam apo Megalia Rural Bank tegidon ki post ki balaj apo Megalia Rural Bank desa page ekene video hadu ke bakut lara pikwa ban tap ekene ki post ki balaj apo Megalia Rural Bank te ka tarik ban registration kelas dang nadu ka shitarik jung jun bat kan kod haka arpoi tarik jung jun minta ubnahi te lara pikwa phaban temno te ka qualification kadai graduation in any discipline mau graduation in any discipline lam dai BA, BCom, BSc any discipline ki shimbeng te gidon kumba ar lai jaj sojaj gidon ki post te kadon ka office assistant multipurpose markine ki officer skill 1 skill 2 skill 3 dengan ngan batai tang ar tali marki baro ki ayo bat kabadon post te ki post ki badon haka office assistant multipurpose gidon kumba ar sautali ay post ta gilong khadway tali nakamta ki ST kawai namta OBC bat khadar tali general te kan don bai ap so tali baro te namta ka officer skill 1 assistant manager kidon kawai SC kawai ST lai tali OBC bat san tali nakamta ki general te shipo tali ki post baro te fill up and apply baro ar tali ki post fill up and jet magin baro tali fill up and apply ki apply ka office assistant multipurpose lone ya ka assistant manager officer skill 1 te ka age pada qualification de graduate in any discipline tang bah ka ki kam preference pada yaki banang ya ka local language mah po Megalia mon bah tang na po Megalia hi kam prefer proficiency in local language markade po Megalia markane ka exam ka de all India te habjit ka ni ki bank ki badai ki participating bank ki badai ki rural bank si hawe ru ki badai na we jelaru te po Megalia bre kadai ka Megalia Rural Bank kumut ba phikwa po Megalia phe apply ka ba namu Megalia te nagamta phaban donru khamshimru ik khamnang ka computer desirable mo khamnang amdei bang don certificate re khamnang ban penon kam ki computer te namta kan ek officer bre officer assistant manager skill 1 kan bre ki kham preference ki kham shemi ki tu ba pas ki horticulture animal husbandry agriculture marketing terter khamshim gitu ki bade gitu gilan khamshim ban ikni balik jigiri ma khamshim gitu tama open hi baro hi kane rukum ju hi proficiency in local language have done ka desirable working knowledge in computer have done kata te kita fill up an yo hi te ke age pada nagamta ka office assistant multipurpose kadai khatpra hadu arpu prasnem te plus ka age relaxation ka bolong sans nem te ka khatpra hadu life lies nem tenang ka officer assistant officer skill 1 assistant manager kasnem kadai khatpra hadu life plus life sansnem ka age relaxation kan long khatpra hadu life sansnem te kumnu ban apply gini te ban apply pada pia ban lej ka website ibps.in register el de hangtu pendapload ki detail baro ke baron kam da adep sa siu ka by registration kalong hispa nyop sandika namta ki SC ST kategori mau ara pikwa mau graduate in any discipline then dala ada register submit baro ki dokumen ki don kam ada ki dur ada ki signature ada ki bro phaban pendapload baro ki don kam phaban thok kum ki jeng dam tu phaban le hi kita ma la nang hi thrai la le ram nang phap pha ki ba kham nang le sepo cyber pendap kita baro kelas dek de apoi tarik jung jun te ka exam kan don ka prelim bat kamin phap man pass hoy ka prelim kin sapoi ka min ka prelim kin don ka full mark ka dei prapo mark kandon ka aptitude but numerical ability haka multipurpose office assistant bang prapoma te haka office assistant bade kandon ka aptitude but ka reasoning kandon baik ka reasoning but aptitude but reasoning but numerical ability ikini atli fill up and apply te kitu gue bade pidon kam explain tem la re te bang an batai tang kin atli ka office assistant but ka officer skill 1 graduate in any discipline kan mau ba te la da pikwa apply le to website yang sabu hang nero e kaling te sale yang tu sa register hi le e kabron kam nang le support cyber te sapan create nam ta kane ka exam nam ko ban thap nang kini ki jumtip Brisbane